Yes, ndagushimiye wowe ukurikiye Africa Info News TV. Kandi nkwifurije kugubwa neza, nkwifurije amahoro y'Imana ndetse nkwifurije guhaha ukaronka ndetse utera imbere mu byo uri gukora byose. Imana ihe umugisha imirimo y'intoki zawe. Uyu munsi rero harabura amasaha 48 kugira ngo agahenge kashyizweho k'iminsi 14 mu ntambara iri hanganishije Israel, Amerika ndetse n'igihugu cya Iran ngo ibe yahagarara cyangwa se ako gahenge kabe karangira. Gusa bikagiye kurangira ibiganiro cyangwa se ibiganiro by'amahoro bitagezweho cyangwa se ngo hafatwe ingamba zo kuba intambara yahagarara. Kugeza uyu munsi rero amakuru ahari avuga yuko nubundi byanze bikunze intambara imeze nabi cyane cyane mu nyanja. Ubu ngubu ngo abikaba barimo barwanira mu nyanja. Ibi byose biri gutangira nyuma yuko leta ya Amerika yafunze umuhora wa Hormuz ndetse ikanagenda igafunga ibyambo byose byinjira cyangwa se nibisohoka hariya mu gihugu cya Iran. Ubutegetsi bwa hariya Tehran nabwo rero ntago bwicaye gusa, bwahise bureba icyo kubikoraho, buricara buratekereza, bubona ko nta kindi cyo gukora uretse kuba nabwo bwahangana na leta ya hariya muri Amerika cyangwa se Washington. Uyu munsi rero amakuru aturuka hariya mu gihugu cya Iran avuga yuko hariya Tehran bari kwitegura cyane kandi bari gufata ingamba zikomeye nyuma yuko ku munsi w'ejo ingabo za Amerika zafashe ubwato bwa Iran nkuko itangazamakuru rya hariya muri leta ya Iran ribivuga. Itangazamakuru rero kuvuga yuko hariya mu gihugu cya Iran ngo imyiteguro irarimbanije kandi ngo ingamba bazigeze kure, aho bagomba kwihimura ku gihugu cya Amerika cyafashe ndetse kikanarasa ubwato bw'igihugu cya Iran. Ingabo za leta zunze ubumwe za Amerika zafashe ubwato bwa Iran bwitwa Tuska hafi ya Strait of Hormuz cyangwa se iriya nzira ya Hormuz, nyuma yuko bivugwa ko bwagerageje kurenga ku gihano cyo gufunga ibyambo bya Iran. Biravuga yuko ubwo bwato bwarashwe ndetse bukanashimutwa na leta ya Iran cyangwa se na leta ya Amerika ndetse n'igisirikare cya Amerika kirwanyira mu mazi. Bivuga ko ngo ubwo bwato ngo bwarenze ku mategeko n'amabwiriza yashyizweho na leta ya Amerika mu gufunga ibyambo byose biva cyangwa se byinjira muri leta ya Iran cyangwa se mu gihugu cya Iran. Ubwo bwato bwa Tuska rero bukaba bwararashweho ndetse bwamara kuraswaho bukanafatwa bugatwarwa n'ingabo za leta zunze ubumwe za Amerika zirwanyira mu mazi cyangwa se zizwi nka Navy Army. Nyuma y'icyo gikorwa abayobozi ba Iran bavuze ko bashobora kwihimura cyangwa se gufata indi myanzuro ikomeye ku gihugu cya Amerika, harimo no kuba bashobora kuba batabongera bakubura ibitero bikomeye cyane. Bateguje isi yose ko isaha yari yose Amerika ishobora kuza kwisanga irimo yatswaho umuriro cyangwa se ikaza kubona hariya i Washington hari gushya kabisa umwotsi n'umuriro biri kugurumana ewana, ibintu byose byahindutse umutuku. Ibi ngibi byatangajwe rero n'abayobozi hariya mu gihugu cya Iran nyuma yuko n'ubundi habonetse ko Amerika ikomeje kubakora mu jisho. Kandi batangaje yuko kuba bafashe buriya bwato bwa Tuska bwa leta ya Iran bukaba bwafashwe n'igisirikare cya Amerika kirwanyira mu mazi ngo ntago ari umuco mwiza cyangwa se ubutwari, ahubwo ngo ni ubusambo ndetse n'ubujura bwo mu nyanja bwakozwe na leta ya Amerika kuba batwaye buriya bwato. Ngo ntaho bitaniye nko kuba n'ubundi ikihebe runaka gishobora kugenda kigatega mu nzira paka ubwo bwato bwahagera kikaba cyabushimuta cyangwa se kikabugirira nabi. Bikaba ari byo rero byakozwe n'ubundi na leta y'igihugu cya Amerika. Ibi byakomeje kongera rero amakimbirane hagati ya leta ya Amerika ndetse na leta ya Iran, kandi bishobora no kugira ingaruka ku biganiro by'amahoro byari biteganijwe, kuko murabizi ko Pakistan nk'umuhuza mukuru mu biganiro by'amahoro hagati ya Amerika ndetse n'igihugu cya Iran yari yatangaje ivuga yuko bari gutegura ibiganiro bya kabiri ngo ndetse ibyo biganiro bikaba n'ubundi byose ari ukugira ngo barebe ese hakorwa iki kugira ngo igihugu cya Amerika ndetse n'igihugu cya Iran bibe byasubira mu muco w'amahoro cyangwa se bibe byagira mu gihe cy'amahoro intambara ibe yarangira. Ni mu gihe kandi agahenge kari kashyizweho aka kanya kabisa kenda kurangira, ubona ko umunsi karangiye dushobora kuzabona ibindi cyangwa se dushobora kuzabura ibyo tuvuga.
uyu munsi rero hariya mu muhora wa Hormuz amato ntari kuhaca, amato ntago ari gutambuka, mbese ibicuruzwa ntago biri kubona aho kunyura, ahubwo uri kubona yuko ni ibintu bikomeje kugurana cyane. Urabona ko ubuzima bwakomeje n'ubundi gusa nk'ubuhenda, ubuzima ku isi n'ubundi petroli iracyakomeje kuba ikibazo, ndetse n'ibikomoka kuri petroli harimo essence, mazutu ndetse n'ibindi, cyane ko mu muhora Hormuz hanyuramo 20 cyangwa se hagati ya 20 na 25% bya petroli yose ikoreshwa ku isi, ariko uyu munsi ukabona ko rero haba hafunzwe. Nukuvuga ko rero uyu munsi rero nyuma yuko Iran yigeze gutangaza yuko ifunzwe uriya muhora, bikaza kugera igihe n'ubundi ikawurekura, ikindi gihe kikagera Amerika nayo ikongera ikawufunga ikoresheje ingabo zo mu mazi cyangwa se ibyiswe nka naval blockade. Uyu munsi biragaragara yuko noneho nubwo Iran yongeye ikawufunga, ariko n'ubundi isi yose iri mu kaga, kandi ko isanga ari isi gusa, cyane cyane hariya muri Middle East hoho ni ibindi ubona ko byo birenze kandi byo biri ku rwego rwo hejuru. Perezida w'igihugu cya Libani aka kanya kamaze gushira gato cyane avuze ko ibiganiro hagati y'igihugu cya Libani ndetse n'igihugu cya Israel ngo nta huriro cyangwa se ntaho bihuriye n'ibiganiro biri kubera hariya, cyangwa se biri kubera muri Libani ndetse n'igihugu cya Amerika bibera hariya Islamabad muri Pakistan. Yatangaje avuga ko amakimbirane Libani ifitanye n'igihugu cya Israel ari amakimbirane atandukanye n'intambara ya Iran ndetse n'igihugu cya Amerika ndetse n'ibindi bihugu byo hariya hagati mu karere, cyane cyane hariya muri Middle East nka za Saudi Arabia, Kuwait, Qatar ndetse n'ibindi nka Oman. Perezida wa Libani yavuze ko ibiganiro biri hagati ya Israel bigamije gushaka amahoro hagati y'ibihugu byombi, ubwa Libani ndetse n'igihugu cya Israel, kandi ko bitagomba kwitiranwa cyangwa se ngo bigereranwe n'intambara nini iri mu karere karimo Iran, cyangwa se Iran nayo ihanganyemo n'ibindi bihugu. Libani na Israel rero murabizi ko batangiye ibiganiro mu minsi ishize, ndetse bananzura yuko bagiye gushyiraho agahenge k'iminsi 10. Uyu munsi rero bakaba bari mu gahenge n'ubundi k'iminsi 10 kugira ngo intambara ibe yahagarara, cyangwa se arebe niba hari icyakorwa kugira ngo amahoro n'umutekano byuzuye biboneke hariya mwakariya gace, ariko cyane cyane muri Libani. Ibi biganiro rero byaje nyuma yuko umutwe kandi cyangwa se nyuma y'iminsi myinshi intambara hagati ya Israel ndetse n'umutwe wa Hezbollah, akaba ari umutwe rero ushyigikiwe na leta ya Iran. Iyo ntambara rero ikaba yari imaze iminsi myinshi cyane bari bahanganye, kandi cyane ko murabyuka ko hariya Beirut mu gihugu cya Libani hagabwe igitero cya drone, hasenyuka ibigo birenga 100 ndetse n'abantu benshi barakomereka, abandi amagana barapfa. Ibi rero bikaba ari byo bishobora kuba biri gutuma rero Libani irimo ivuga ko yoyo ibiganiro byayo ndetse n'uburyo amakimbirane yayo hagati yayo na Israel bimeze ari amakimbirane atandukanye n'intambara iri kubera hariya muri Iran. Perezida wa Libani yavuze ko igihugu cye gishaka amahoro no kurinda ubwigenge bwacyo, kandi ko kidashaka gukururwa cyangwa se kuba cyakinjira amakimbirane y'ibindi bihugu. Ubwashaka kuvuga yuko mu gahenge bahawe k'iminsi 10 k'imirwano kugira ngo imirwano ibe yaba ihagarara barebe ko babona amahoro. Perezida wa Libani yatangaje avuga yuko badashaka ko bobo binjira mu ntambara Iran ihanganyemo n'igihugu cya Amerika ndetse n'igihugu cya Israel. Perezida wa Libani yakomeje ashimangira ko ibiganiro na Israel bigamije amahoro hagati y'ibihugu byombi, atari igice cy'intambara iri hagati ya Iran n'ibindi bihugu cyangwa se n'ibindi bihugu binyamuryango hariya mu karere. Iyi ni Africa Info News TV rero, gumana natwe kandi udukurikire ibiganiro cyangwa se n'amakuru acukumbuye nta handi biri, ni hano kuri Africa Info News TV.